دنباش کو دروانین هجا یا رادیویا دنگیگل از شمال ناگیهان بخلک نو یا برنامه خوبون لپیش بریوانم. گو دروانین هجا وکی که هنجی دزانن دخلک در باسپوی ده ام لسر مجار قادن جیانه یا جنولوژی سکنی بون لسر قادا آبوری سکنی بون دوی خلک خویا دویمین یا همان مجاره ده ام دخوازن لسر مجارا اکولوژی بسکنن که یک جی قادن گرنگ یا قادن جیانه یا جنولوژیه ام وی مجاره بگرندست کو اکولوژی چما زانستکی گرینگه کنگی درکتیه جنولوژی لسر اکولوژی باندوره کی چواد دا واکرن ام لسر وی مجاره به انداما ناوندا لکولینا جنولوژی یا باجر دیرکر لورین حاجره نقاش بکن هوا لورین ام گلک سپاسیوت کن کو انتبلی برنامه ام بون و وقت خوش بویم وقتاند کو ام لسر وی مجاره نقاش بکن سرچاوه گلک بخیر ام جی بخیر هاتنا ودکن ام سپاس کن کو ام بجداری وی خلکی کرنه ام جی گلک سپاسیوت کن هوا لورین ام دخوازم به وی پرسه دست بکن اکولوژی وک زانست کنگی درکت جالیه که و درکت و چما پیوستی به زانستک بوی رنگی حدیتن جبو پرسه کمی جی استخوازم مصاب نرخینم زانست اکولوژی جی جاره کمین سال 19 ده درکت ده 1860 حتی 1870 ده آلیه عالم کی بیولوژی ناویجی انس هیگل بو درباره ام بجن شانه زندی دل کولین دکر انجی ام بجن چما پیوستی بزانسته که اوسه هادیتن اجبر کو حتی ام بجاوه کی برفره ام بجاوه کی جهانی وان ام بجن شانه زندی انجی ام بجن طبیعه خوزا ام آلیه زانستی ولی کولین بکن ام دسپیک حاجه داری ام بزانسته کی هه لی مخابن زانسته روژا ای روژی کتید بن باندوریا زانستا پوزیتیویزم ده لی ام جی وک جنولوژی وک نیریا جنولوژی ام زانستا اکولوژی دبینن تشتکی گلکی گرینگه حوجداری ما وک مروفاهی گلکی بزانستا کوسا هیا داکو ام بزانن چل در دورا ما چت بیش علی ام بجن خوزای و خوزای گردونی گشتی جم بجن علی کون وش علی دریایان وش علی چان وش هر علی و ام خوازن ناس بکن همان دمیده کو زانستا اکولوژی هم به ژنیو جی گریدایه ام بجن هم به زانستن جدا جدا و گریدایه من کم بجن اکولوژی و ارکولوژی و جی گریدایه حتی کو ام وان تشتان بگشتی جی ناس بکن آنجی ام لیکولین بکن ام حوجداری ما زانسته که صانی هیا بله بگمان مجار اکولوژی و راستیج مجار که گرینگه و ام وک انسان دنوا خوزای که دنوا اکولوژی دمجی پرچه یکش به خوزای نه بگمان ناسکرنا اکولوژی گله کی گرینگه یک مجاری دیتر کو ام دخوازم بگرن دست اوه ام دزانن کو گریدان بوینا جن هم جالی بدنی و هم جن وک جواک یعنی بخوزای را گریدان بوینک هیم لیم دزانن دروجا ایرو ده قطبوینک دناف برا جن و خوزای ده چه بویم بگمان اف قطبوین نجو خبر چه بویه گلک سیاست هاتنه مشاندن گلک پولیتیکا و ربازن گلک جدا هاتنه مشاندن که جن و خوزای جهفدو قطب بکن از خوازم ویا پرس بکم سدم و آنجی اسبابن و قطبوین هون جچرا ودگرینن هون و قطبوین چوا دنرخینن بله راست مخابن دروجا ایرو د سیاست اکثر مدمشی وکی جن کو ام پرج خوزای جزانست اکولوژی قطبونه اف جی سدما فکر دستلاداری فکر دولت بوینه یا کو دروجا مدسر همو جواکان دمشی کو هلشتنا جیانا ما روجانه ج اکولوژی ج خوزای قطب به فکر کو هر تشت بن دست من ده هر تشت اف آخا من اف ارض من کس نیزی نبی دارکی نچینن انش ام بیجن دست درجی کوتین سر اکولوژیا دروجا ما ایرو ده پر خرابین جدا جدا لسرانسر جهان چکریه
ده همان دمه ده استخوازم دروجا بری ده میناک از بدم وک ده عالی بدنی و روحی ده چاوجن گریدای خوزایی بو ام بجن چکرین دستی کو ده هاتن چکرین دناوا تاران ده آنجین بجن دناوا گندان جواتن کود وول ام بجن وقت طبا خوزایی چاوجنه اف اکولوژی اف خوزا بکار آنیش عالی کو طب جیوری آفراندن آنجی ام بجن چند دنیا کو بدست جنه هاتیه اکتشاف کرن هاتیه دیتن آنجی گلک میناکن جدا جدا هنه میناک اس بجم دروجا ما ایرو ده چاوجن هین گریدانا ویا د عالیه مثلا از بجم دایکی ما چاوا گیاناست کن چاوا اشمر نشان دادن کو افته خوارن آنجی نای خوارن يعني هجر ام ببینن کو جن پر گریدای خوزای بو آنجی پر تشت خوزای افراندن میناکا گدن جی کو جن بيولوژيا خو بدور دائما هيفي وجدت ده يعني پر میناکا من جدا جدا هنا لی سدمن کو هلشتنا ام دوری و خوزای بکوین دوری و اکولوژی بکوین جی پرن ام تخوازن چند جوان خالان جی بین سر زمان خاله کمین از خوازن سر بآخوم کو دور کتنا ما جگوندان انجی ام بجن سیستما زیده کرنا باجار بوین کو هلیشتیا جن جدوری و خوزای و اکولوژی بکوی ام بجن جدوری چاندنی جدوری کد کرنا لاوران ام بجن جدوری سیستما کوپراتیو کو دستوی دهات آوا کرن يعني دستلاتداريا کو ایرو لسر ما وکی جنته مشاندن راستی جی پر کوره میناکا کدن جی استخوازی بیم سر زمان میناکا مجی لسر اف کوپراتیوا کو بلندست زلامان دته مشاندن آجی دبن چاودیریا وان دته مشاندن کو هیلشت نجن بکوی دبن خدمتا زلام بوینی دا ادینما لجنا خود درباره و اکولوژی دبده ادینما بدسته و اف ام بجن اف اخوری مشاندن اف چاندنی وری مشاندن براستیجی اف جی سدما کپر مزنه کو هلیشتیا جن جدوری اکولوژی بکوی يعني براستيجي هجر نرينا جنيد درباري اكولوجي انجي زانستا اكولوجي نوي مشاندن امي ببين كو خوزا ما ريفلكسن پر جدا جدا پر خطر لسر مروفاهي دا مشاندن میناکا کدنجی از خوازم بجم لسر خرابوینه کتنه سر اکولوژی شخویا دارستانی کتنه شاوطادن انجی ام بجن بومبین کد هندری آوان دتنه تقاندن انجی ام بجن چیان کتنه خراب کرن دا کو برماهین زنگین جی درخن میناکا کو ایدی نما آخامت هری چوپن مروواهی دکی ایدی درتکافن فضاء چوپن خو تاویجن ام بجن اف خوزا ما ایدی رفلکسن پر مزن درباره وان تشتاد مجادن هری داوی زلزاله کو لباکور انجی ام بجن لسوریای هاتا چکرن درباره اف خرابوین کوتن سر جیانا ما يعني ام دبینن کو ایدی خوزا پر رفلکسن خطر لسر جهانی دیده مشاندن يعني فولكان كوتينا تشكرن زلزال كوتينا تشكرن فيضانات كوتينا تشكرن اف حموجي سدمن وي ين جدا جدا هناكو دستلاداري ايدي خوزا كريا دبن باندورا خودا ايدي نما ب چاوديريا جن تيمشاندن نهاش بو سيستما باجربوني استخوازم هين زيادتر سري بآخفم از هن میناکن جدا جدا بدم سر سیستم باجربونی چاوا هاتا آوا کرن چاوا هلیشتا کو جن جی وی خوزای قطب بی آنجی ام بجن اجواک بوین جی خوزای وری قط کرن يعني فابریقاین کو ایرو د باجار د تینا آوا کرن راستی به رنگ کی پرمزن تینا آوا کرن ام بجن اف جدهلی کو هوایا خوزای بشكل انجي برنگي جدا وري بكار انين انجي بجن عربيين كو زيدا تينا بكار انين ام بگشتي تزانن كو طبقه ما اوزونيا كو ما ج برماهين نباشين فضاء باريزي ايدي كونك ليبو هلشتي هرب او كون وري فرح كرن راستي خطري برمزني ورن سرمروباهي جالي كدن وجي سيستم باجربويني انجي ام بجن زيدا كرنا نفوس انجي بجن زيدا كرنا نفشن جهاني كوتين افاكرن ايدي نما او سيستما ام بجن مالين بهفرجيان كرن انجي ام بجن مالن لغوري اكولوجي ورنا افاكرن نمانا ميكا بجن ايدي بعد بجرد بجن شقق انجي ام بجن مالن سر هفتنا افاكرن جزي ذكرنا نفوسان انجي ام بجن
لسرانسەری جیهانی ئەف قەشایە و لە هەردوو چەمسەران تێ حەلاندن ji zêdekerina xirabbûyîna daristanan ji şewtanina daristanan em bêjin êdî xwezakirine dibin destê desthilatdariyê de êdî xweza ketiye dibin berjewendiyên mirovahiyê de nema xweza ye ku xwe bi xwe nû bike xwe bi xwe jiyan bike nema ev xweza ye ku di xwezaya xwe de normal nemaye an jî em bêjin nexweşiyên pir cuda cuda êdî li seranserê cîhanê de belavkirin ji sîstema zêdekirina bajarbûyînê em bêjin mînak li nexweşiya korona ya ku bi awayekî pir mezin li hemû cîhanê hate belavkirin ev ji sidema qirêjbûyîna li nav bajaran tê bikar anîn yani bi rastî gelekî mînakên cuda cuda li ser sîstema bajarbûyînê hene û bi rengekî gelekî xirab li ser mirovahiyê tê bikar anîn. براستی جی یعنی و گلک سدم گوتن جبوی قطبوینا جن و جواک جخوازایه و باندورین وینا لسر گشتی هم جواک بوینه مروباهیه و لسر گشتی سیستما جیهانه از خوازم ویا پرس بکم اگر کدرو جمعه ایرو ده جن بکوه قادا اکولوژیه ده آنجی باندوریا جن سکنا جن حیس و حسکرنا جن دیسا لسر خوازای باندور بکه آنجی ام ببین دناف قادن جیانه بگشتی ده جنجه خوا بگره دناف خوازای ده به گوهرتنک چوا چی ببه آنجی نزیکاتی مروواهیه لهم بر خوازای و گوهرتنین چوا چی ببنه یعنی هندکارن ویا چوا شروع بکن و هندکارن هنگ یعنی ده خیال وده و تشتکی چوا آوا ببه يعني جبو في برس أسخوازم مصاب نرخينم ku gerdon anja bejin xweza tiştekî gelekî girîng e di jiyana me de ji ber ku em jî parçeyek ji vê xwezayê ne yanî li gorî nêrîna jinolojî an jî em bêjin li gorî nêrîna jin ji şewreşa newlîtîk wê bi bersivekê herî baş ji avakirina ekolojiyeke pak re an jî em bêjin ekolojiyeke rast re yani em bibînin di demê şewreşa newlîtîk de çi qasî ekolojî tiştên baş ji bo mirovahiyê dikir an jî em bêjin ekolojî dibin çavdêriya jinê de ku hat afranin xwetêrkirin xwezîdekirin xweparastin giştî jî dibin xizmeta xwezayê de dihate çêkirin ne li dijî xwezayê dihate çêkirin li roja me îro de heger em binerin em ê bibînin ku ekolojî bi rastî jî ji bo berjewendiyên mirovahiyê tê bikar anîn an jî em bêjin mirovahî ekolojî an jî zanist ekolojî dibin bandora xwe de dibin bandoreke xirab de didê meşandin yani heger em bêjin weke perspektîv weke bersivekî ji bo ekolojiyeke rast ji bo zanisteke ekolojiyeke paqij em ê civaka an jî bêjin şoreşa newlîtîk bidine avakirin bidine meşandin ji nû ve yani bi rastî jî gerdon dikare bê me jiyan bike lê em weke mirov em nikarin bê gerdon jiyan bikin an jî bê xweza em jiyan bikin ji ber ku em jî parçeyek ji vê xwezaya mezinin wî de jî ez dixwazim bi xeyalê xwe wisa binirxênim weke jineke ji akademiya jinolojî yanî daristanên ku di dema me de heyn em hîn zêdetir biparêzin em ava ku hey em zêdetir paqij bikin an jî em bihêlin paqij em zêdetir daran biçênin zêdetir gulîstanan biçênin yanî ji bo xeyalê min ez wisa dikarim bidim nirxandin lê ez dixwazim di dawî de gotineke xwecihî jî bêjim ya ku dibêje tov dibe dar jî dibe daristan jî dibe jiyan Ez jî dixwazim xeyalê xwe derbarê vê mijarê de bînim ser ziman biya min eger ku di nava giştî jiyanê de rola jin dîsa bibe xwedî nasnama xwe ya azad hemû zindî di nav de însan jî di nav de wê her zindî mafê xwe yê jiyankirinê hebe kesek an jî zindiyek ne li jor zindiyek dîtir be xweza wê ne aîdê mirov be mirov wê aîdê vê xwezayê be min jî xwast ez xeyalê xwe an jî rastiyekê jî yanî ji dervê xeyal ev wê bibe rastiyek jî min jî xwast ez vîya bînim ser ziman yek mijarê dîtir ku ez dixwazim pirs bikim û em li ser vê mijarê jî hinek nirxandina çê bikin we meqala ew navberê ku di navbera jin û xwezayê de ku ev mesafet ku vebûye bi perspektîfekî çawa em dikarin ev navber bigirin an jî bi perspektîfekî çawa jin û xwezayê dîsa têkiliyek di navber wana de dikare çê bibe hûn vê mijarê dikarin çawa binirxînin
الراست مجالك مجارن جدا جدا عن سر زمان بتايبت مجاركو چاوا قط بوينه كبر مزن دا برجن و خزاي ده هات كي چكرن دروجه ما ايروده يعني هجر ام بيجن برسبكتيفا درباره و مجاري دوي چي بي از باورم ام چاندا گندواری وگرن نبکو ام بيجن باجار بردن آنجي بگشتی ام بيجن گند نا او ام بيجن چاوا ریوه برنا جواكي ریوه برنا ام بيجن مالباتي ریوه برنا ام بيجن جن زاروكان را يعني جنوبا اف جواكا خوزاي ام بيجن چاندا گندواری شورش نوليتيك ام وگرن درباره ود ام تکارن و وک پرسپکتیف بدن آنجی ام بيجن بهتر نرین جن درباره اکولوژی ده چاودری جن بهتر درباره اکولوژی دور نداین يعني ام بيجن زانست اکولوژی بهتر بجنیو ورگری داین جبرکو راستیجی آزادیا جن آنجی ام بيجن دەستکەفتیان ژنانی و هزار ساڵان بخۆزایە بە پرانی هاتیە گرێدامیەکە بژین زانستە ئەرکۆلۆژیەک و لە دەرباری حەقەشنێدا درۆژەمە ئێرودا تێخویاکردن و چقاسی ڕۆلاژن هەبوو چقاسی ئەکۆلۆژی بژینێڤە گرێدایی بوو یعنی ئەم دخوازن تەنێ vê bên ser ziman ku perspektîv wê dinêrîna jinê derbarê ekolojiyê de bê. بلد مجارة برسبكتيفي دجي وك انرينا جن درباري اكولوجي دا استخوازم هن تشتامين سر زمان يعني خلا كمينجي استخوازم لسر مجارة آوي جرينجي آوي دجيانا مدى بأخوهم يعني هكر ام بمين لسر في قرش كرنا في آوي انجي قرش كرنا آوال سر جهاني براسيشي بلكي بشي 10 سالي دن ام دمجارة آوي دا قطب بن يعني آوي جهاني تاوهي قطب بي اجبر كوزي دا كرنا آويتنا چۆپان گرتنا van deryayان ئەم بژێت لە گۆری دەولەت بووینە vê avê dike dibin berjewendiyên xwe de li gorî nêrîna jin ez bawerim em bêhtir ha ji vê avê hebin em bêhtir paqij bikin berhemên em bêjin mîna wek çop tiştên nebaş em neavêjin di hundirê van deryaya de van avên ku rojama êro de diberçavin ez dixwazim mînekekî bidim di Rojavayê Kurdistanê de li ser ava ceqceqeya ku ji zêdekirina avêtina çopan tê de êdî nayê paqijkirin dihan cara hatiye paqijkirin lê ji ber ku zêdekirina xirabbûyîna wê jî pir êş derdikevin ez bêjim ji vê xirabbûyînê pir tiştên nebaş li ser mirovahên di vê bajarî de jiyan dikin tên bi kar anîn مجرد انجي استخوازم السري باخذم كشتنا لاوران اجي نحوجداريا كو فان برهم اف برهم زيدي كوتينا كشتن من كز بجم لاورين كوتينا كشتن جبو برجواندين خوا من كز بجم جبو جلو برغان انجي جبو تشتن جدا جدا کو اف لاورتینا کشتن براستیجی اف مجارن پر گرینگر انجی اف مجارن کو ناهلن ایدی گردون بکوید هلسنگی ده انجی از بجم مجاره کدن ام وگرن چاندا گندواریه از نابجم دوردک امش باجار دور بکوینا لی ام جانا خوب بکن د خدمتا چاندا گندواریه ده انجی از بجم ام بمینن دبن باندورا آفاکرنا چاندا گندواریه جهمو آریان وجی بتایبت آری جواب بوین انجی از بجم چاودێری ئاژینێرینا ژن بهتر عالی ئەکۆلۆژی دەوەری خواستن بهتر نێرینên xwe di derbarê ekolojiyê de bidê weke jineka ku di berê de girêdayî ewqasî bi ekolojiyê ve an jê dibêjim jina ku destpêkê îktîşafa zîraetê kir îktîşafa çandîniyê kir yanî bi rastî jî ev mijarên cuda cuda bi nêrîna jin wê werê çareserkirin ji ber ku medî şoreşa newlêtî de çi qasî ekolojî tiştekî girîng bû çi qasî ekolojî di jiyana mirovahî de tiştekî pir bandoreka baş dikir lê di roja me êro de mixabin piştî ku ev ekolojî dibin nêrîna jin de derket an jê dibêjim kete dibin çînatiya burjuwaz de an jê dibêjim bin nêrîna desthilatdariyê de yanî bi rastî jî gelek xirabiyên cuda cuda anîn ser mirovahiyê ez tenê dixwazim di alî perspektîv de wisa binirxînim di heman demê de dibin nêrîna jin de heger ev ekolojî werî xwestin bi rastî çînatî an jê em bijin tebeqiyatê di navbera zindiyan de nema dimîne wê bi awayekî demokratîk bi awayekî komînal werî jiyan kirin bi rastî jî bi xwe têkoşîna li hemberî sîstema kapîtalîzmê hewildanekî gelekî giring e ji bo jinû ve vejîna xwezayê û jinû ve vejîna
جیه کنته ده بگشتی جیان دکن و دنیای بگمان رولا سرکت که وسر جن و اندزانن کو تکوشینک کو جن دوی مجره ده بدوینه تکوشینکی حسان و جرزه به براستی گرک برخودانی که مزن جرا دویم ل اندزانن کو و داویه ویجی بهیبت به و گرک خوشک به و همو زندی و مروواهیه و بتابتی جن و خوزه به هفدو راجی گلکی باش دکارن جیان بکن ام گلک سپاسیا وتکن که هون تبلی به برنامه بون و وان مجارنج بویمه و گوت و نرخاند ام گلک سپاس دکن بله ام جی بهیوینک و ام لسر جیانک و جیهانک کسکایی ده ام جیان بکر گلک سپاس جبو میوانداریا و شمر لسر وی برنامه گلک حسکرن و سلاف و رز ام جی گلک سپاسیا وتکن بله گودروان هجا بویرنگی ام گاشتن داویا خلک خویا ایرو حیا مجارک دیتر و خلک دیتر بمینند نوا خوشیده